irang lo ya basu irang lo senda batu kamai lo sendu no madu habiro aduma discuss tok si ko irang eta lo senbi yaro dori because it's very deep yamna luba wafan na mane ba ko sida yamna manung yamna changre ba ko adun irang eta lo selu habta yaponte Bangladesh sumai ko kapi ka pa lo selini chahi ama ani le kanda hasina mu halopra khangponte planning si bo ko aduna there's a lot of things ka haitara akoi ki sig reason se Burma akoi ki northeastern region and kano se Bangladesh da lo khenari ba ko Arakan army hare Arakan army se yaw se Pakistan su kare ba US su yoksali ni mating pangi ni Arakan da adagi India su pangi ni adi China su pangi ne ba aduna yamna kanu yam lei yam lu neina ba daka lei ba si matang se ko understand to daka le aduna there is no difference le badi politicians sing sida leba nga ko doni pajagi damakta ni difference le ba ha sida il haning dia ba si discuss to hunning ba si se ko discuss to disi kari gi no ha ba si mati icha ka haitara kidang nuai te ai su ko de ija su ma yam wan le bini na yam wa le bini na nuai te aduga dialogue to matam sida akoina prove to godu sidi akoi ki politicians sing sina elected members sing sina nataga akoi ki parties ki president sing sina moina prove to godu si center da to godu sidi kai no bu every party Manipur da akoi sida khanari sa kuki ga maitei khaktagi nate loina effect to eba loina effect to buni na loina mak yaw goda buni dialogue to dringe matam da lok su to godam ne central government force to godam ni kadu dialogue to ro do na ha ga damni adu condition som da thamba yaro hana separate administration ga thamba yaro separate administration ai do masu ku khoi gi naga gi MLA mayam pham kan da CSO yaw kan dam adu ha lo ba punna ai ngam ra yeng se ba ko ata akhoi gi kampu pi ka se moi loi lo ge hai ba du adu ya ba yeng ngam moi ba aduna ne tang sai gi pre condition da moi na dum ta ga sai gi dialogue to tri se dialogue to ngam adu do central government da ullo praja da ullo nation da ullo lo mak to kai gumba pa ta li ba demand do tan san ko su ka de madu chumbra chumdabra hai ba se nation da ullo ba adu ullo kan du da bha ta na khadoi ni me amna aduna aina huji haijaki ba osagi sum palbudi khara amadi ge phagi pharang on lo doini Burma ek ka se yam lu khara ni sigi ta to ibang sagi budget to yengbiyo mayam ta ba mayam na su yengbiyo kano ne 167 million dollars hai bini ko si paisa se one year gi sanction to na US na okay thank you okay am ngai se e sa san da mula housing lai ba se ko gi Dr. B.R. Ambedkar gi oiba issue sida ko gi Congress versus akoi BJP ni music lai base masda laksani gi base akoi gi is everything fair in war and politics ha question ni music lai base haning base dum ha ba yara bra politics and war da everything is fair or bra question ni oja kamai thambi fair in war everything is fair in love and war ha ba di ai taje ko and fair in politics everything is fair in politics ha ta di lebang chin loi dui ba adu ma da ya janing dre ko adu ma koi na ta ko matam da everything is fair in love and war habani love habadi nushina ba ko habadi nupam ga nupim ga nushina ba adu da nushina ka da ba porpo oita ka di amabor su to motum da nushina ka do jina phai adum yai haiba ko wari ni ko adu ga lan haiba si ngam da ba ya te ba lan da di ai second ta hore haiba da bi wari ne ba ko adu ga in politics hai tar di akoi na lei ba lam se akoi gi lam ne ba akoi gi lebak ne se lei ba mi je politician amana yeng ga do se ai gi praja ni ko haiba da leader du ne yeng do ne ba adu da everything is fair in love hai tar di yam thit lan ba kwai da gi wrong ga da ba adu ma statement ne me hai jage simati ko ai tham jage aduga ngasai gi Ambedkar gi matang se ko Ambedkar se yamna respectable oiba India gi yamna respectable oiba aduga ma se su yam kana hard working weraga England daga Indian government naga scores su ka pi ga like tamak ta na khol ta yam highly educated oiba mi amani magi makha da ngasai gi constitution ina bagi kanu se responsibility pi ram tan mana i ki ko adugi responsibility gi makha da electa na ma se magi maming se yamna lai aduga statue ko si am sai all over the world ko not only in India all over the world the sai aduga highest statue sina Vijayawada da lai aduga even in US tana 19 feet wang ba Maryland da lai ba ko and to different countries even in Thailand is there amisana honorable kanu sina kali haitara home minister na mana hai gi ba matam sida mase inappropriate oire ba ko inappropriate oi aina hajai se ni mana adu hai badu as a sportsman spirit lai taragadi adu khidang ai hinjangre haraga lotion ya boni da adagi asumna kan dei so mo heta yamtina flare up to bo yam darka lai ting khanje ba ain kan do ko
aduduna issue waraga heta lebak se temo hoibududi I don't like it. That is not politics ko adu ta di adum hai ro adum moi ka hai ta politician myam ju nong phadok ti unar ngani na wa bhai adu ko mai tor hai do khodo kai no adu kai no hai ga yam pik pa issue amne aina khanjaba da ko because party ani mak or all the parties lebak se akhoi gi India si phanabi tamuk ta thol bai ngak tani adu ta di ka hai ta petty issue amada sorry hai bachu tanba adai petty issue amada adum chakhodamba adu su adu mudya isu pamjate ba ko but mana mu Amit Shah na mu hairi adu mutamda mu ko mana mu hairi adagi akhoi adu budi hairi mana adu mana soiba ga su omdo male en khanba da ko mate umtani ma hairi do yamna tien ba poram tane ba ko kai ha mai speech ta hairi do ko adu lai gi ming sumdo ga di kana hairi do ko yam tien bam tani just around let's say 2 minutes for pado mande ain khonda 1 minute mutong modong male ko adu mutong da man hai do di Ambedkar gi damakta di tawgiba mayam sing do adu mana haire iba haibadi mogi government na so Ambedkar taw matam da si tawre hai adu bo akhoi army da leiba se akhoi di aidi infantry gi ni army da infantry haiba branch to gi ni adu na mau ba lam se akhoi se da training am tawe ba ko masi indoor gi mnak ta lei Madhya Pradesh tani mau haiba lam si da ma po e hai ko ada lei matam si da Ambedkar si yamna follow taw ba yamna ka hai ta adu mai taw ka no mani yam respected personality hai ta ko mau da kaso aduni aduga masiki haujiki speech today da mana kan gi bata chum nei na si ko khanna bagi ko ai bagi yamna dai si da controversy yamna di lejening de ba sim tang da di ko aduna adu tawi da na adu tawi ha da di yamna angjen de adubu masida article 370 lokthokhi bagi wari su Amit Shah na palle ko article 370 si da akhoi Manipur da su adun wari yam nei nei ba akhoi si da su yam nei nei ko adu article 370 ha bi si da article 370 si kano da thamame kari hai tara JNK da thamame adu si thamama matam di JNK di yam tim marai bak phaba ma oi yam chati na marai bak phaba le ba oi India gi portion ju oi ra ba adu matung da everything to be done by themselves moi loi tong job ya ba ko moi loi tong jo hai mani adu except ko finance ne defense ne foreign affairs ne and the communication ne mari sin ne mari ni ko ai na hai se tabi ko mayam views ne ang tabi si ai na hai si ni article 370 gi makhada leirami si Indian government na pai ga to si finance ne foreign affairs ne communication ne and defense ne hai bane ba ko aduga atai na loina mak state na to jagani hai ba ko aduga kamai to ge hai bu let's say Bhutan compare to se ba ko Bhutan da na hai sina kamai to bu foreign country ni Bhutan sina ko aduna it's central akoi India government na pai sina defense ne foreign affairs ne communication ne yan tai ko Bhutan se independent ne na koi na hai da na ko independent na hai ba ko adu Bhutan se completely independent na te ba Bhutan se protectorate ne ba ko aduna akoi Manipur su chahi ani 2047 dagi na 49 do akoi independent 1947 da phangre hai do independent phange hai do completely phang ba na te ba haujiki ahum du di phang de ba aduna completely independent na te ba ko aduna ne Major General Amar kan lai do Amar kan na koi election taw khram tung da su moi ga lai do aduna ne ba ko aduna maram aduna ne now defense am ta yeng che ba ko JNK sil kam thi marai ba phagi hai do finance has hai ko tam da di India na finance su provide taw ne hai ba ne ba finance su provide funding do moi gi state ki chalai na ba isa sa na fan piri na ko khoi Manipur da ka so da state da ka so aduna na central government na paisa pi ni hai bani la finance to moi na pi ni hai bani central government na pirak ni hai bani ba ko whereas in case of Bhutan finance to di pirak de ba macha na tau jei ba macha gi pothok na macha ni yon jara ga mana thok jaga da bane ba finance hai se ko aduna di kamai to ge bu Bhutan da di lai re ba pothok lai tabni na komla khar thoi ko adagi tourist khar lai aduna tourist khar lai adu gi agreement ne ba 1947 da koi ne independent ta hore British se ta hore ha da Bhutan se akoi gi protectorate ne ho ba in accession le ho ne India da automatically accession da lai ba matam da Bhutan se di kamai to ge ha bu haujiki ahum do aina hai do defense ne communication ne and the foreign affairs se masidi India haujiki Bhutan da imtrat an lay ba khoi ko army training center se headquarters se hoje kanu da lay ba Bhutan da lay ba ado imtrat he bani mayam su yeng biu ka su kai te
TRAT imtrat hai ba ko si se type torga yengbiu phalang thol kaneba athol ko thong kai no bu ngasai gi moi army ga se akoi Indian army na training tawi ha bani tolo akoi na pi ha bani adagi akoi gi ai course ahum yawe officer ahum yawe ai course ta India da training tawina ba IMA da training tawina ba ahum yawe ba ko aduna akoi na Bhutan se independent state oibata in accession de lay have ni ko si gyan tamina si in case of Manipur also akoi da sum thoda akoi na hana independent phangi Indian army India de kan hai se no it is not so accession to sign to ram ni mamang da ko na kano gi tang taraga manga gi mamang da accession hana sign to rabani aduga adu to ram matung da ngasai gi ahum du di India na adum pai doine ba British na thamamba hadi mapadagi property me am do kai haitara success to ba pai ho ba da akoina mapa le hidaga machana magi property me am do kan to hidana mai maming da automatically am lejer idana adu bagi time anu sign to gi ne ba ko aduna ngasai gi JNK gi matang da kamai to ge bu aina JNK da tarpa matam da Jammu dagi na sum tau phasna doda badarwal kana lei adum mafam da lei bese every house yum khudima lamdudi phajare ko pine trees gi marak tani aduga Switzerland male momda yum se massive houses yum khudima loi chawi aduga at least 3 stories oyeba nungna chingji da phajana sai ba ko chauna yam chauna sai yung khudima yam phajana lei mayam na su yembige hai ta su badarwa na thabi badarwa hai na haraga adum ka hai ta Google da tv YouTube da tv mogi photos ndu mayam tholani aduna ngasai gi finance budget se di India na pi bani na mogi living conditions ji yam wange ba adum thukta mu irang litringa dadi 1990 swai digi hau he ko irang se kanna hogi bse adu houding ma tam dadi ngasai ge ko ni hindi film daga yeng bado cinema ga number khotpa Rajendra Kumar hoy dei Sadhana hoy tawtana Arju kana sima nam ising to adu me adu paisa ngatani Bombay dei paisa mayam all over the world yeng adu ba cinema do adu moi chalaga namu doini namu matam da paisa yam lai adu ma leire irang pharinga gi ko yam phajana nungai na yam shanti una lerami ko 1989 adai dagi ni moisi yang problem lai rise ko aduda adi mamang dadi yam nungai na le mi adagi akhoi gi India na mu ei cha ni ko na paisa budget mu pithare ko adu du phajana organize to yam phajana yam nungai na le me ba now akhoi gi Bhutan dana kamai to ge bu hauji shup ka heta da living standard se yam low oi ba akhoi gi India da leiba taraga di Sydney central government haisna akoi gi India da lebe taragati funding ju akoi na tauba aduga ngang bana asongi ngang ba asom nakang gi Pakistan da support tauba sigi article si lokthok taba yade haitan lokthoi ne aduna adu article lokthok ki basa sidi I am 100% ko in support of the decision made by the present government sidi ai sigi dia I am ready to discuss with anybody ko adu sim tang da di adugo Amit Shah ji na ngang gi bado adu di dignitary amani ai akoi Ambedkar do ai salute taujai adudi ai si ai su Amit Shah ji da request taujage small I'm sorry confine to na sma hai dokre haiga adum ya bu po ne ba ka su tong na ba kai su natte ba aina khanjaba da ko somna kan dai su ko hai do lore somna kan ju flat tong no da nation wide ka sei da kan to ga chang do paisa mayam kan do adu thad bi ko somna kan da ka hai ta mi yam si gi ba gi cha su mayam lai tong da ma ma ko tong na tam han na ho na jari adu da pi bi ro ai a jari se ko adu da adu ba constructive decision na sen kanjai adu gi du di understanding le na ba even ka hai ta president or so da gi vice president also adu da adu gi numito to do vice president ni ko conduct to do mana se dum hai aponi da chung ma si di hai ga politician ga tani we are all for the country na hai na ga adum sora to bu ya bra na kanjai ko me ai na lal ba ko ai conception ni ko ai di as a citizen hai jamni not as a politician as a citizen hai jamni adu ga article 360 370 lokthok ki ba hai bu du di na I am absolutely with the central government. Okay, thank you. Howziki ozara manaw to na supan bikre constitution gi matang to supan bikre ado Manipur gi intex pusala kan akho gi constitution che Manipur da di chatnari bra ha question ni lai base kamai thamini ngaza constitution se chatnari bra fi da ko irang sigi context ni ko ain haja do se da irang na tabagi di atopa ma oira irang sigi context di every person including Maitai Nagas ko se lai ba mayam even cookies ko militant na taba cookies singi ko aduni ai haja do se ko
they need to understand few things. Yes. Understand khar taw da ka le ko 2024 gi April tha da American government na ko Burma Act haiba sigi aina sum Punjab Burma Act haiba tu gi makha da moina sanction taw se $121 million ne ba ko $121 million se moina sanction taw gi si na du ni ko Burma da adui matung da balance khara maga mo total $165 billion se Burma da si na ne ba health and global health include tawga $167 million having ko masi akoi Indian rupees da onthok pataraga di masi 9,600 something crore da bane si chahi im de shin doini it's a big amount ko ado si na ko matam dak si ka do shin no se ko gyan ta da ka le sima si se domain da dum lai rabani ko hoji ki kanu se aduna si mayam si akoi gi Manipur da thoiba context sigi manung matung na haikwa targadi akoi Manipur da thoiba problem si politically aborsu amaborsu masi mayam na loy understand to wam da ka le wari sanabdi da ka le ko auji oja manaw na habi ba dumai na ko assembly phamba yam da ka le kamai na wai sanaga da ke khona ga da high headed ona da ba ko yam amage ama tana ba da ka le this is the time mayam tamin na ba sumin na ba da ka le opposition siguma matam dadi opposition khakta na te maitai gi congress khata gi na trai habadi ko akhoi gi kuki gi 10 ml di yaw ro lai gre ko under certain instructions lai gre moi ko moi yaw tre lem holi ba kambu se loim phamaga wari sabam da ka lai aina hauja haji amount yam gre amount ni sahim they going to be spent in here sigi affair si da ko sigi manap se kaino habya khoi na face to problem se ngasi problem se ma se geography and the demography ne geography akoi Manipur gi geography lairiba mafam sigi location sine and sida lairiba mi mayam sine democracy si ani se punjala kanda sigi turmoil la eva subsequently and maitais are to be blamed in a way also because in 1951 da koina certain things koina refuse to khiba adudagi koina balance and power se lakhidre balance in power in the kaheta ruling to ko matam da akoi gi laingak si koi Manipur gi kano se Manipur gi affairs haitane political affairs to matam sida si yingjelo ko matam da balance ogi deba balance ogi de it is shifted towards the cookie habne ai jersi ko kadobai to cookie da shifted to gina haije hita somehow naga singchina ngasagi bureaucracy gi level da yamna yaw ngam gi deba basically aduduna bureaucracy se cookie ne hengi or policy am si mona sengi akoi na sum haije wani politically lingi ai ni politically akoi gi MLM lep du di sorat kana zatori adagi si kana zatori ai ngonde mathang lep ko du si kana no adugumba sinjinum 5 years khangu bonte mura haiga policy pai du di ama du di hek lak pa deina loi bo da file me am si loi til time man retire to da khanga du ne ba si me am si akoi gi kambu kharman de ai na hai yaning de ko ai politicians are supreme ne adu bunga sagi material do yang po matam da di amadu ne hen khangi ne ba let's say ai gi ko ki lan sono matam da khoi gi bunker ma kamai bus tong ne I will know much better than any army na to am de ni hen khambum thoye ba adu ne ba ai hajer se ko subject matter du gi wani adu soi gi ba khara adu na sigi kanu se ngasai gi aina suggest tong ni as a citizen of India and as a person layman from Manipur Manipur sida idang phaning ba mi amoina hi tawtaragati aina khanjagadati opposition leiba yadre hujiti phajana wari sanaba tare amabor so mi masin yamdrasu aduga discuss tawnaga kai tawsike what is the way forward habase si sima ayam kana thamjaning aduga masai oja santana habi kibedo dialogue habedo dialogue si amte important oi bako dialogue si am important oi dialogue tani loido semak kan do shanti di lakta bi aroi nomadi shanti lakta bi aroi central government na shanti lakta na bo khonai shanti moina plan tawi habis dai yajaning de and I can speak on that ko adu dai yajaning de aduga irang lo shalo habasu irang lo shanda badu kamai lo shindu no madu habiro adu ma discuss tok si ko irang eta lo shanbi yaroi dori because it's very deep yamna luba wafan na mane ba ko sida yamna manung yamna changre ba ko adun irang heda lo chalu hebta yaponte Bangladesh smain ko kapi kapal lo chalini
chahi ama ani le kan da hasina mu halopra khangponte planning si bo ko aduna there's a lot of things ka haitara akhoi gi sig reason se Burma akhoi gi northeastern region and kano se Bangladesh da lo khenari bo ko Arakan army hari Arakan army sida yaw se Pakistan su kareba US su yoksali ni mating pangi ni Arakan da adagi India su pangi ni adi China su pangi ne ba aduna yam kanu yam lei yam lu nei na ba daka lei ba si matang se ko understand to daka le aduna there is no difference le badi politicians sing sida leba nga ko doni pajagi damak tani difference le ba ha ba sida il haning dia ba si discuss to huning ba si se ko discuss to disi kari gi no ha ba si mati icha ka haitara kidang nuai te ai su ko de ija isu mayam wan leibni na yam wa leibni na nuai te aduga dialogue to matam sida akoina prove to godu sidi akoi gi politicians sing sina elected members sing sina nataga akoi gi parties gi president sing sina moina prove to godu si center da to godu sidi kaino bu every party manipur da akoi sida khanari sa kugi ga maitei khaktagi nate loina effect to eba loina effect to buni na loina mak yaw goda buni dialogue to jinge matam da lok su to godam ne central government force to godam ni kadubi dialogue to ro do na ha ga damni adu condition sum da thamba yaro hana separate administration ga thamba yaro separate administration ai do masu ku khoi gi naga gi MLA mayam phama kanda CSO yaw kan dam adu ha lo ba punna ai ngam ra yeng se ba ko ata akhoi gi kangpu pi ka se moi loi lo ge hai ba du adu ya ba yeng ngam moi ba aduna ne tang sai gi pre condition da moi na dum ta agang sai gi dialogue to tri se dialogue to ngam adu do central government da ullo praja da ullo nation da ullo lo mak to kai gumba pa ta li ba demand do tan san ko su ka de madu chumbra chumdabra hai ba se nation da ullo ba adu ullo kan du da bha ta na ko de ni mayam na aduna aina hoji haijagi ba osagi sum palbudi khara amadi ge phagi pharang on lo doini Burma ek ka se yam lu khara jani sigi ta to ibang sagi budget to yengbiyo mayam ta ba mayam na su yengbiyo kano ne 167 million dollars hai bani ko si paisa se 1 year gi sanction taw na US na okay thank you okay am ngai se e sa san ta